Bun ki long kemig long pa ki blaya day perlok jong mahe glajuan anti haye ng naman mahe yele election na kaye kajongi de ki po snem na yele election bun bi itu yang anu nang rit takraw kindet mantar lai i ki ang anani ba pop la jurong baha dendeng dari mantabre kecing kasawa takana menang ba pop jurong mo Tegini ki berang samla pada bapa itu iba pop ki kwa bani wan seni sesnong bani itu kamha dei nem tagara ka jingwan ka jungan ni kapor ngawan kumtau kertong kumtau candidate manwan suthu ipi haman lagi snong haman lagi jaka ki sub unit ki bapher yon ni snong gidon ki spatli ki snong ani po soyong constituency da kenya kani ka constituency ru la yapya da ka zone Kabulan New Tuli area ni po Soyong Constituency dan South Tuli polling station ni po Soyong Constituency. Bat ngangit kani ka Solowai polling station bat happy ginong sok saru kanday bet ka polling station ba nra bet ka party UDP. Demian. Ha gabong. Ki majale katale nang rawi ka jaka ni nui jong Henry kasok sar kan shimbet kan khatbet da ka borti he selitong selithap be hante selit he be hante pa police station Solowai banra yang nam job nang te nang ni na po police station Solowai dene tagaraw no ipi ni ka po ang pangawan ni ngawan man suthu ipi ayu ba po bukwa ban kren sipang kani ka election ngam keren ya ta election Henry nga keren ya ka jala hi borogaway ngan keren hi sapang ka jaj penriu hi borogaway ka padan ni hapo ka jala Meghalaya ka jongi ka kampay ba jongi menta ni ka jala jongi kala hiardor sadu palak namar bale mga song kala hiardor petang naginong mi kmat ki bami na uwi ko susi ngamben ngam kento Henry teng kidon kinomi khamat kibami ki MLA nakawi ki constituency ki shuthi for election but ki shuthia kalankti hapo assembly kimdon nganu no taka jikit khli ngamben ngam kento Henry ngasngo don kame ban wanra ki an ki babhatam ban wanra ki an ki pasutanaktam namta kashnong namta ka constituency namta ka jalla ba namta ka jaj penriru Henry nganong ipi menta ngaso syaptin habang aparkhat ikani namar balay ba katni ka jing herdor ka jalla ka jongi pinpet na do ki magazine pinpet ru katum ka rating jongi buon ki magazine jong ke economic times ka jalla ka baduktam ka day ka jalla Meghalaya jongi Henry ki plating ka dong kendiat got ki platika jong kendiat got ki nong mi kman jongi kapisa kabun ha sin ba kapisa kam tulun hapo kayo kahat nganong ipi ka jala ka duk pa namar bulay ka dan sang ha kendiat pla jong ki nong mi kman nagi MLA nagi ta ki businessman Henry ha kayo kahat kapisa kaktim parengong kamdan kata ka circulation hapo kayo kahat kam jupai ne kam jurus pa kanunu kejala ne gari kata ngi thu kat kum kejing puli pat kum kejing nang pakajing slow suthu janga mga puli economics tagrang nong ipi hande kaporu hande pokajala jingiru ta pisa tingka khen Henry nga khenru kejing koridor bangi kum kejala la don kam e ba ban jit itainomi khaman la don kam e ban diru ban pha cha assembly ban long ban yo tau nong mi khaman hunde tau nong thawai don kame kata mga krane yelde Henry la don kame ka jala jingi ban pha de gi priu ki ba bian e ban le jasai namta ka jaj pen riu rel pa jungi Henry no ipi menta ganti hapang yele hi mga menta por mahe ila yele ki kambabun ki babhatam namta kajala hi brogaway bat khamtam e kababhatam namta constituency ila don benta banle bhalut hagene ka shnong bajong phi haman lagi 3 yeng jong phi mahe la yo banle bhalut iki kam gi baba bajong i ile tang mahe andre ma phiru ki pai ba jong ne na posok sar philai i philai don kata ka jingen jan hadu kata ta bata ka daw phi snur
banyak terekam lambat mahe ban mentah keganti na kaliang kejong aru ngakwa ban kum katu kejingi bi ay mahe ailem kata kejingi je bapu ban kum ba ay kejingi mahe ya pi kan ngisnong sok sa ngaru kan ay kejingi arsya kata no ya pi habang awan ni ngayen habang perkhat ya kata kejing don kame mentah namta kumno mangi kum kasnong ningkong manjid utau no mi keman naman balai ano ye phi kumula kran mane kahyar dor pelat kejela jengi bambiang pelat bambiang kita kinom ikman banlet ya sa hawa yang ni ano ye phi kawe kamat ke bokong sane kadai kapisa shwa ya kajingi kadai banlong kau jingi akamat kapisa shedin dei ne ban bu ba ya kajingi akamat borobor Hanway ngan preng song ya phi menta don kame kajingi banbuk pisa sedien rei bapaling song ya kata nomor pet menta ne por election khamtame ne por soyo kursi hadi kajing khla chong mahe kani ka wei ka party ka bale persya ya party DP kashuan bet da kabor menong wei da kabor sarkar da kabor pisa peju candidate ubod yale na liang ka wei ka party ngano ya phi sai nuksa unu candidate ubayale hakanono election apa pelut digi phau kror banyale election ngono yupi usuan penbit bet tang sisen sansnem namar boleh uhapwan biang hadir sansnem man penbit yupi kumbakran madu perstuan yang ba kipai ba kibit ban man lakapor man lakasdar sansnem ru kibit keji penbit jomuta ukanidin hande ngono yupi mentar ubring song yupi mentar kipai ba jigi mentar ba uta unong mikwan ne utaw candidate buat bet pisa hapor barangale election namar bre saja no baru sawan biang hadir sansnam namar hap khli shwa ya katu ko paido ko jamu hanongi mentang yang suthu le kumnongi di suthu mentang namar balai habau briu ula pelut ula ken bar hapni hadir ke election hapja Henry utu ubri katkum ka constitution jong India ka ri jela ka balai lut ka sensya du paiba ki bakhot ka demokrasi kan re habgi ka baong kani ka kam jit nong mi khmat ke de ka kam paiba ngyo habang kam paiba ade ka kam ka jongi habang jongi u candidate ru udai jongpi ngaru kanong impi ki paiba ru gini ki jonga habang alek yalam election keleng ngalek pe da kabor ka jingi ngilek chakani ka election manta da kabor ka jingi namar baleng kanong impi da kabor jingi mar sendap ka thapot khalai tarik inyo ka jingyo bot inyo eta ka jingjob nadu ka khatsau tarik haps dangkam no omdei manong man song thai no omdei manong man chuwan no adir sansnem henry man lakasi ngan so slur banwan sakani ka sinong jongpi ngan so slur ballet no shadow no jaka ba pha ma phi pai ba ban phi pai ba phinwa no jong ka wemle ban stang no ya kam nomor balai da ka jingi ngilai tre ya stang ya ni kam da ka jingi ta kada ngan long slur ban wan si snong de phi hende de phi wan da ka por pisa ano ya phi utang su i ya pai ba mo wan ji ulang phen lo pa habang akran ya kata ada akran nomor balai ngai kade lembang ajeng tip bagai experience mengalai ban bun ki perlok itu beralong kita kiai kisu ter kabor pisa por election andre dala job ngano yepi kibu yo pai ba sedin ki perkhat ye sakpat kumalaja hamban kini election melada propet kita ki emily pada job hapor be one ban jigersha ne pai ba ki kren spang jingi jad benrio ki kren spang jingi herre marsendep hanu no parti ke badan ka sarkar kenti la kenti sakata badan sarkar ban khli shwa ka baidu jong utau kelidit na jong taon mani ringa mentang awan da kawai kelenti ban sedang no nang ni na soyong konstitusi ban sedang no nang ni na soksar bangin sedang bet da ka jingi bat kumju arsya da jok om banwan ta konstitusi ka roy ka par kani kan one bet kung katin parang kalong automatic ne by default kung ni ka school bodon ni kani ka kamram jonga banwan ra kita ki officer ki ban affair jonga department education ne banle kumno kani ka kamram jonga ko memeli omdan kame banong kumno hendring class 2 hi la jong kamram namar ka jingkwa ka jonga ban kentu ya ka education system hanne po soyong kani ka kamram jong ukpa jong ka soyong konstitusi
Hande apa ngayen ni ano EP. Apa perkat ano EP kajing thang na jonga ano EP ba ban sulong utau nong mikman Henry ban lek ban ra ya ka ka shon shubu ka school Henry ngam thau tang ni ko school ni ba bun ki school ani po so ko si yo la shai ban kentu ban ra ya ka ai ka ba hatam ham lek panyasa ile si ka ai ka ba hatam yo wan ra hante po ka bel ka ba krautam hante po assembly ban ka kalangan ban pan bahatam nam ta ban kentu ya ka education system hanne hapo soyong konsensi namar paling anong ipidon kami banyasad benwara kaan ke babahatam namta kajela namta kasnong namta kari kajen beriu don kami kinomi keman iban keren pet baham anta soy nuksa ipi ni Singapore ki don tang kindian ngot ki emeli ki ba lek sisa banyasad ki ba keren hapo assembly pinda pengen soy nuksa iba arden Amdai mau beng kata andai imai di way bah kamat ibalai ibakran. Namar balai kano ipi idei ijob dekat jeng jong pajba ipanap dekat porti ki ai ki no senyang nam taju bak mas ndep election hi mas nyo gabut doi mas shong assembly ben kong dei mau uhi pasdang menyasat namar ki pajba hi ki kwa yu bakhilet sepo assembly yasat nam tajongi kiong bat kumjur ni kenti mentarung akwa ipi kipai ba pada kejingin kersanya bapuk mentaya sai nam tahu jong bapuk hane posok sar hapok kisnong kita ko jong pi hadin ka khalai tere kana ipi kadai ka kamram jong apre panya sai nam ta jong pi kinong sok sar nam ta ka soyong kasonsi takadaw na ipi mentala don kami ban penkelai kani ka sistem ban penkela ya kani kajing rukum yalap election omma pachukun tho ikibri hani man suthu ikibri ya kajing shisha menta yalap election nganong giwe ki party kila shuri kumu kandidat la shuri hadin jo kalama onong bet mga ne umong shu ba eta ngadai kumtam tahri mga ne ka party kajongi nginwan na kabor sarkar nginwan na kabor pisa andre kandidat bor di scam national di Peni ayu ni kumu example jo kasoyong konsensi ayu lale namta kasoyong konsensi Henry Ukraine man banong manri man sabo sadien jo kalama banong ngingin wan nakabor bisa ngingin wan nakabor jo kasorkar Henry ngi pajba lama ngilai takadaw kasawan kani election mala sansan ban manta kenti ki pajba jo kasoyong konsensi bakilai duai bakila kwa kacingkela hanne po soyong si ba menta kenti kita terang palat banwan rahi dak parti rilum dak parti trairi banwan ra utau nong ikman uban yasa nam ta kajat benriu banam ta konsensi takadaw nong ipi ni kapor hama keren ne por ngarajet ki kentir hapun wandur man pensutu ipi ki nong syong ni po sok saru namar play kabor bisa mentaki kendiat si kasawan menteri borba ni syong jepi Henry no ipi ki nong sok sar tu dai bisyar ba ki kentir bakren bapu bat pitu na sumaba bakal keleng soyong konsensi menta kabe ba ya ka parti UDP ne ka parti bom kajongi ngidon na kalinti baka jikerman ka bakraw Henry menta kini kindiat singi menta na ibinado menta kasine na do menen klasang ya ki kali ba pher Henry ki pajba ki bait ki bapop ki bait ya parti UDP menta glas dang manamit bat kumjuru kiat haba kiapit daga jingin bagi trang pelat ba kanega parti nang te na po rilo ngaro na stay kamdei bawan sensya ya ka parti ya ka rilo khasi jungi shani hanne po ka east pa ka west khasi ka district ka jungi kila kentat mardor kane ka parti NPP balengi ni po soyong konsensi pare nginaila ya kani takada pinpin na do nong ston ter mayrang mathorashan ranikor kamak kurwan pen Kenya milim ter barkhat kia ai kajing kershan cha parti rilom jingi balengi ni po soyo konsensi naila di we parti di banai kajing job ya ka parti rilom ber parti UDP hani ko porno ya pi ginya trestom manamar balai mga syuwan ni mansyukren Henry ngakwa plat ki bun giman mga kren ber ngakwa plat berra banyak sad nam tajong